салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси ҳаштумро меомӯзем ки мавзӯи дарси ҳаштум бахшида мешавад ба сохтани графики функсии квадратии пурра ё ин ки сохтани графики функсии квадратӣ. Функсии квадратии y баробари ax квадрат ҷамъи bx ҷамъи c-ро таҳлил мекунем. Агар функсия ба намуди y баробари ax квадрат ҷамъи bx ҷамъи c дода шуда бошад, аз сеъзогии намуди ax квадрат ҷамъи bx ҷамъи c квадрати дуаъзогиро ҷудо мекунем. ин тарзи ҷудо карданро дар поён хеле ки шумо аз слайд мебинед навишта шудааст ки он мувофиқан ба намуди y баробар a зарби дар дохили қавс x ҷамъи b тақсими 2a дар квадрат минуси b квадрат минуси 4ac тақсими 4a квадрат ҷудо карда шудааст. яъне ки барои сохтани графики функсия мо метавонем онро ба намуди зерин табдил диҳем. ё ин ки мо формулаи намуди y баробар a зарби x минуси m дар квадрат ҷамъи n-ро ҳосил кардем ки дар ин ҷо m минуси b тақсими 2a ки он тири симметрии парабола ва n баробар b квадрат минуси 4ac тақсими 4-ро ҳосил кардем ки нуқтаҳои ё ин ки қиматҳои m ва n қуллаи параболаро ташкил медиҳанд. ин гуфтаҳоро ҳамроҳи шумо иҷро карда якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. графики функсия y баробари x квадрат ҷамъи 2x ҷамъи c-ро месозем. барои сохтани графики функсия мо дар аввал мебинем ки дар ин ҷо a ба 1 баробар аст, калон аз 0, шохҳои парабола ба боло равона карда мешаванд. тири симметрии он мувофиқан ба x баробар минуси b тақсими 2a баробар мешавад. минуси 2 тақсими 2 ин ба минуси 1 баробар аст. ё худ қуллаи парабола m ба минуси 1 баробар аст. n бошад минуси 1-ро мегирем ва ба ҷои тағйирёбандаи x мегузорем y аз минуси 1 ва ҳосил мекунем 1 минуси 2 ҷамъи c дар натиҷа ба мо адади 2 ҳосил мешавад. анакнун қуллаи парабола аллакай маълум гардид ки он мувофиқан ба минуси 1 ва ба адади 2 баробар шуд. инро қуллаи парабола меноманд. анакнун графики функсияро дар тири координатӣ дар ҳамворӣ тасвир мекунем. дар ин ҷо тири симметрии он ба минуси 1 баробар аст. минуси 1-ро қайд мекунем ва бо штрих тири симметрии онро нишон медиҳем. яъне графики функсия нисбат ба ин тире ки бо ранги сабз ишора кардем симметрӣ ҷойгир карда мешавад. қуллаи парабола дар нуқтаи минуси 1 ва 2 мехобад. минуси 1 ва 2 дар ин ҷо қайд мекунем. дар ин ҷо адади 2 ҷойгир аст ва ҳангоми ба ҷои қимати 0-ро гузоштан қимати адади он ба 3 баробар мешавад ва дар ин ҷо низ қайд мекунем ва ин нуқтаҳоро ҳангоми пайваст кардан графики функсияи y баробар x квадрат ҷамъи 2x ҷамъи c ҳосил шуд ки ин графики функсия мебошад. мисоли дуюмро дида мебароем. дар мисоли дуюм чунин омадааст: графики функсияи зерин сохта шавад. бигузор чунин функсия дода шуда бошад: y баробар x минуси x квадрат минуси 6x ҷамъи 1. барои сохтани графики функсия мо тири симметрии он, қуллаи парабола ва коэффициенти якуми онро таҳлил намуда баъд аз рӯи он графики функсияро месозем. мо метавонем графики ин функсияро бо воситаи ҷудо кардани дуаъзогии квадратӣ низ созем. яъне ки мо метавонем якчанд қадамҳоро иҷро намуда баъд графики онро созем. лекин ба мо қулай мешавад аввал тири симметрии онро ёфта, қуллаи параболаи онро ёфта баъд графики функсияро созем. менависем дар ин ҷо a баробари минуси 1 аст хурда аз 0, пас шохҳои парабола ба поён равона аст.
x баробар минуси b тақсими 2a, яъне тири симметри парабола мувофиқан назари ин формула ёфта мешавад ки он чунин аст: минус дар ин ҷо b ба минуси 6 баробар аст ва 2 зарби минуси 1, яъне ки ин баробар мешавад 3 тақсими минуси 1 минуси 3, яъне ки тири симметри ба минуси 3 баробар аст. Пас координати қуллаи парабола бо тири x минуси 3, минус 3-ро ба ҷои x гузорем, минус минуси 3 квадрат минуси 6 зарби минуси 3 ҷамъи 1, ин баробар аст ба минуси 9 ҷамъи 18 ҷамъи 1, ин баробар мешавад ба 9 ҷамъи 1, ин ба 10 баробар аст. Пас қуллаи парабола дар нуқтаи А минуси 3 ва 10 ҷойгир аст, ён ки воқеъ аст. Анакнун ин нуқтаҳоро ён ки ин таҳлилро ба инобат гирифта графики функсияро месозем. тирҳои координатиро месозем x ва y дар ин ҷо нуқтаи ибтидо. тири симметрии он мувофиқан ба минуси 3 баробар аст, онро қайд мекунем 1 2 минуси 3 ва тири симметрии параболаро қайд мекунем. Анакун ба ҷои қимати x 0-ро мегузорем. ҳангоми қимати x 0 будан y-мо ба 1 баробар мешавад. 1-ро қайд кардем ва қуллаи парабола бошад дар нуқтаи минуси 3 ва 10 воқеъ аст. минуси 3 ва 10 тақрибан 10-ро дар ин нуқта қайд мекунем. бигузор нуқтаи 10 дар ин ҷо хобад. Пас як шохаи парабола маълум аст, шохаи дигар параболаи тарафи дигари он бошад. яъне параболаро мо пайдо кардем ки он чунин намуд дорад. яъне ки ин графики функсия y баробар минуси x квадрат ҷамъи минуси 6x ҷамъи 1-ро ташкил медиҳад ки онро мо бо воситаи таҳлил сохтем. мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст: графики функсияи зеринро бо воситаи ҷудо кардани квадрати дуазогӣ созед. бигузор ба мо чунин функсия дода шудааст: y баробар x квадрат минуси 2x ҷамъи 3. барои сохтани графики ин функсия мо дуазоги квадратиро ҷудо мекунем. ҳал менависем. гуфтаҳое ки дар боло гуфта шуда буд иҷро мекунем. x квадрат минуси 2x ҷамъи 3-ро ба намуди дуазоги квадратӣ табдил медиҳем. яъне x минуси 1 дар квадрат ҷамъи 2. яъне графики ин функсия бо воситаи параллелкашонӣ низ сохта мешавад ки дар ин ҷо x минуси 1 баробари 0 ё ин ки x баробари 1 тири симметрӣ номида мешавад. анакун графики функсияро месозем. ин тарз низ хеле қулай ба ҳисоб меравад. тарзи сохтани графики функсияи квадратӣ ба ҳисоб меравад. x баробари 1 яъне ки тири симметрии он ба 1 баробар аст. бо ранги сабз онро ишора мекунем. ин аст x баробари 1 тири симметрӣ. ҳангоми 1-ро ба ҷои x гузоштан мо қимати қуллаи параболаро пайдо менамоем ки онро бо n ишора карда дар тири ордината ин қулла ба 2 баробар аст, яъне a ба 1 ва 2 баробар аст. пас ҳангоми x 1 будан y ба 2 баробар аст. қуллаи парабола дар он ҷо нишон медиҳем. ин аст нуқтаи 2. ва ҳангоми x ба адади 0 баробар будан y он ба қимати 3 баробар мешавад. яъне ба ҷои x 0-ро гузошта 0 квадрат 0 минуси 2 зарби 0 ҷамъи 3 адади 3-ро ҳосил кардем. 3-ро дар ин ҷо мегузорем. анакун аз то нуқтаи тири симметрӣ як воҳид
мекӯчонем ва дар инҷо нуқта мегузорем. Яъне ҳангоми x ба 2 баробар будан қимати адади он ба адади 3 баробар мешавад. Инро нишон додан мумкин аст. Яъне ҳангоми x ба адади 2 баробар будан қимати y он ба 3 баробар мешавад. Яъне 2 квадрат минуси 2 зарби 2 ҷамъи 3. این برابر است با 4 مینوس 4 جمع 3 این با 3 برابر است. اکنون نقطه هایی که در بالا میبینید قید میکنیم و گرافیک فونکسیون رو میسازیم. یعنی که گرافیک فونکسیونی که با ما طلب کرده شد و چنین گرافیک یعنی که چنین نمود دارد. y برابر x کوادرات مینوس 2x جمع 3 که این مثالی سیوم به حساب می رود. مثال چهارم رو دیده می برایم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است. گرافیک فونکسی y برابر مینوس x کوادرات جمع 2x جمع 8 را سازید و با یاری گرافیک قیمت آرگومنت را یابید که آن موافقاً y برابر 0 است. چهارم بگذار فونکسی به نمود y برابر مینوس x کوادرات جمع 2x و جمع 8 برابر است. گرافیک فونکسی کвадрати را ما میسازیم و قیمت آرگومنت را هنگام y برابر 0 بودن میابیم. بیایید برای ساختن گرافیک فونکسی طرزی که همراه شما در مثال سیوم دیده برآمدیم آن را استفاده بریم. یعنی که در این مثال نیز کвадрати دو اعضاگی را جدا میکنیم. در اول مینوس را از قوس میبراریم. x کوادرات مینوس 2x مینوس 8 میشود یا اینکه مینوس x مینوس 1 را در کوادرات جدا کردیم یعنی که در نتیجه به ما عددی مینوس 9 حاصل می شود یا اینکه وقتی که ما قوس ها را میکشاییم مینوس x مینوس 1 در کوادرات مینوس را به مینوس هنگامی ضرب کردن علامتی پلوس حاصل می شود. یعنی که از اینجا ما گفته می توانیم که در اول x برابری 1 این تیر سیمتری به حساب می رود. تیر سیمتری پارابولا و اینچنین قله پارابولا با تیر x به 1 برابر است و نقطه n را نیز میگذاریم و قیمت 9 را حاصل میکنیم که قله پارابولا در نقطه 1 و 9 جایگیر است. اکنون این گفته ها را استفاده برده گرافیک فونکسی را میسازیم. گرافیک فونکسی چنین است. تیرهای کوردیناتی را تصویر میکنیم که آن موافقاً چنین است. اینجا تیر x اینجا تیر y می باشد. تیر سیمتری گرافیک فونکسی و 1 برابر است. آن را نشان می دهیم. با واسطه رنگ سبز ما تیر سیمتری پارابولا را نشان دادیم که در اینجا x به 1 برابر است. 1 را هنگامی به x گذاشتن قیمتی اردینات به 9 برابر است که آن را تقریبا نشان می دهیم. 1 2 3 4 5 6 بگذار 9 در اینجا خوبت عددی 9 است و x هنگامی به 0 برابر بودن یعنی که x هنگامی قیمت x هنگامی به 0 برابر بودن قیمت y به عدد 8 برابر می شود. 8 را در این نقطه قید می کنیم و یک واحد از نقطه تیر سیمتری پارالل می کشانیم و گرافیک فونکسی را حاصل می کنیم که گرافیک فونکسی چنین نمود دارد. این گرافیک فونکسی نقطه های موافقاً مینوس 9 و مینوس 1 را می برد و آن چنین است. هنگامی y به 0 برابر بودن یعنی که با ما طلب کرده شده بود قیمت آرگومنت را هنگامی y برابر 0 بودن باید یابیم یعنی مینوس x کوادرات جمع 2x جمع 8 به 0 برابر است یا اینکه x کوادرات مینوس 2x مینوس 8
به 0 برابر است. قیمت آن موافقاً یعنی که ریشه‌های این معادله کوادراتی با واسطه تئورم ویت مینوس 2 و به عدد 4 برابر است. پس گرافیک فونکسیا نقطه مینوس 2 رو میبرد و نقطه 4 رو نیز میبرد و آن رو به نوبت گرفته گرافیک فونکسیا رو ما تغییر میدیم و چنین پارابولا یا اینکه گرافیک فونکسی کوادراتی رو حاصل میکنیم که در اینجا مینوس 2 و 4 برابر شد. یعنی ما گرافیک فونکسیا رو پر تحلیل کردیم و آن رو ساختیم و هنگام y برابر 0 بودن نقطه های بریش با تیرهای ابسیس موافقاً با عدد های مینوس 2 و با عدد 4 برابر شد که این مثال جنبسته موضوع امروزی ما به حساب می رود. اکنون برای مستحکم کردن این موضوع به شما یک چند مثال ها برای کارهای مستقلانه سپارده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.